nempita kiyambi wa MTN nanyambako nanterako nusu 10 ku account yange eya MTN ya line yange nangulira akakola tune angulide kaneyanziza nangamba aguze kashiba era bwamaze okungulira akakola tune akakashiba ne bakwate namba ne bagitaba mu bululu bwentyo MTN olwokuba nti mbadde muwanguzi wempangulidde mukunyeenya nempita mu kalulu wentyo nempita mu bakama bange era nga neyanziza nnyo neyanzege ddala MTN oye MTN kyaddala ebya MTN byaddala ensi eraba enjuba ekyayaka piki ndikutte misana neyanziza nnyo ddala abe MTN. Alpha Music Entertainment yakuletera T-Bout live in concert. Ebrabiri nabiri by'ukwezi kwa munane 2025 ahari cricket over Rugogo ubwashagatirwa beshongozi abasubuzi b'engoma MCs na DJs w'abarenja rw'izoba na Uganda yuna Optahamu ordinary n'imitwaro 2 VIP n'imitwaro 5 Gold table ni miliyoni 1 Platinum table ni miliyoni 2 zonka bishakirwa MTN Momo Beps Aquafina Tim Bakery Galaxy FM Global Coaches na Nash Prints T-Power 256 live in concert. Majestic Suits rw'Emirinzi Katete kilometero 2 kurga hagati y'ururembo rw'Ambarara urukwerekera Ruguto urwa Katete Beach umwanya murunje ogukutungira mu bugwaje amashanyarazi agataru kucwekaho amizi garuhoboroho na parking korencho mununje iyo koraro mbishenge bya self contained ebya executive ija onurwe byo kurya betebekanisigwe kurunje conference hall bar lounge tent abaketaringo baryaho n'ebindi nyamwinji tera note mushanju ina noti nkagani 5 noti 8 14 ninga ya noti mushanju noti 2 38 nshanju ni 3 noti abeka y'umugenzi Eliasafu Rubarumba abakashenshero mitoma nwebeka muhara wabo Marion Tuwanje Rubarumba owa Rwentondo Kashaka ofire 2016 okwa 8 na ziko rwa kabiri 2019 okwa 8 2025 Rwentondo Kashaka shaitani zaka izihangwe babikira abanyabuzare n'abanyamukago mwena umugenzo mukama amuhumuze umusinje. Ainembaba's patients owakashenshero mitoma na bikishenkazi Tuwanje Marion ofiro rwa mukaga 2016 by'ukwezi kwa 8 2025 nazikwa urwa kabiri 2019 by'ukwezi kwa 8 2025 Rwentondo Kashaka yabicura abanyabusare n'abanyamukago mwena omugenzi mukama muhumuzeje. Sunday wena hati kirembe mine zomwe kompikayo ndikutura n'umuntu wabirantwire nanye natandika kumukorera ho buri omukayi nebindi mini hore ndikora ki warukora konka nagira makansitani n'umuzigo natandika byo kunda dansi kuchakara kandi kirembe mine zakabene yaka kirembe mines nyekiro nanyo mushana bikabani bishana mazum abokwe kabane yaka buri kacweka kona amashanyarazi niyo gari center yabo nyabire abokwa bine nanka yabo wena hati ubwire kuri yataba switching off okay hariho mita mbwenu bikana mizi byona bikandi cyo kimwe buri kintu cyona kiri so haka hariyo life ya mani ngeno tambura hateza mu byo gukora ki byo kucakara namarwa nebindi okukunda dance kabakunda dance mazum ngeno hatiro kumanya kuzina mnonga kabane kunda dingara amakubare garingara makambo mibare zari mukiro mubimba orwo kubanza injiro omuntu fune intestinal obstruction ekubasa kugiraho umuntu okurugumagara genzi ekya kabiri ekyenda nikibasa kuimata habimate blood supply ningi misejine kucheshagama
kutoka fuke strangulated eshaga amatekizanye eshaga mu buyabura kuzayo chafu tineki twita ischemic time ningo biro obuke munongo bwo kubasa kumara utakufuna shagama ato ijo shangango ubwiro bwe waburenzya ekendo okucyakora ki cyafa cyafuna necrosis eshagama ye takugerayo kimotoka abisya cyafuna necrosis okuhafa kimanyisa ngo wafuna mu gicamagaraga kasigara no kujo mu irwarro shari tubitahana Abanyayuganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kari kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegerezo mucyago kusingura bihembo nyamwinji ubwo uri kwerebera TV buri wiki buri kwehandikisa ni kongera mice yawe okutoranwa ukwetabo mu draw yitu biri rwa gaga shaye mwene chweka ezekiro waheza kusingura no basa kutwara iki wahangura ninga bakwe musente omukash emirundi y'urukweta bo mukazano ni kwene mice yawe yo kusingura eri kweyongera mbweno tarindaho terasta 238 star 3 star 10 hash oyegito mukazano bwahati akaroni kagambwaho buri hamwe Nehinda makuru agacenshire amazina Mbabazi Charity kanyine Lois Gava erizoba nsande biro ni 17 kwa 8 kandi shahane ibiri ezo mwebazi reka twisiye byisha mutwe tushagaruka turi kwisiye ha makuru agacenshire ombwijire omugacenshire kireki akachiko ka NRM tribunal karangira Ana Kansime Nkomusinguzi okwate bendera ya NRM omukaruru k'abakazi ba Rwampara aza no kubatima nk'abanyarwampara abo kwikindi tinyinshi yakozire n'amana gabo okuchondoza kwa World Health Organization nukoreka ngo abantu 20 harigana nibeito omushwija omunsi yona twakuretera enshonga habo nkiri kiti government kafayo kutereza obutimba konke kikunshasha munonga umurimo gw'akatimba abandi abantu kugira ngo bakakusomora umugwabwa ombyo buhangwa n'obunyakare twakuretera emigenzo y'eshabo ya kitama ekyo chonde nkito bukoko bwona bufwa Mbabazi Charity na Lois Gavaga na makuru agacenshire ombwijire akachiko ka NRM makatwire nikahurikirize manja z'ebyo bururu wa NRM karangira Ana Kansime Nkomusinguzi w'akaruko kwate bendera ya NRM akaherize kuterwa mu district ya Rwampara akaruraka kakaterwa 2017 kwa mshanju 2025 kandi habaho kwezi kona ebyarjiro mu karuraka bitakarangirirwe bwanyuma y'umunyishenjero wa Rwampara Mole asimwe okutandika kunyura no mukwana Ana Kansime barukubuza wasinjire akaruraka bwanyuma yo kutera karuru akabanyishengero akatirwe 2017 kwa mshanju 2025 omu Rwampara akabakazi kakazamwo rwajumba bwanyuma ya mora simwe
oriyo mwishengero wa Rwampara okwerangirira nk'omusinguzi ekyabire nikitanaho ne registra yarangirire ahabwe nshonga egi Anna Kansime akayirukangira mu koti arikushaba ngo akachiko k'ebyobururu ningasha ka NRM Tribunal kashobora rusingira karuru ka Rwampara. Akachiko kashangire ngo ha polling stations 231 ahari 283 ezabire ziri mu district ya Rwampara ezishwijumirwe. Anna Kansime akasinga n'obururu emitware 255 kandi Molly asimwe yahayo bururu omutwaro gumwe kanana benashanju nabona ekirukworeka ngu akamusinyiso bururu kashanju 299 nafutanchana na office ya electoral commission na office ya security Rwamparene one flag bearer or declared Anna Kansime confusing a community so na ishamu tujoro buteka kandi tutarekureshwa kwasi oyijuke ngu owabire nakurebyo bururo mu Rwampara Mutahi Jackson akabanza kurangirira morasimwe nko musinguzi Anna yahakanise nukwe RDC Harriet Nakamya okuragira ngo akarura kagarukwemu bwayima yo kugarukwamu Anna Kansime akasinga morasimwe no burure mtware birukakaga bishatwana na mushanju kandi morasimwe akiyayo burure mtware 200 nabuna nyenda gamba ibintu bibiri ebinkora no saturating na mo special akarura kutwatirwa gana ebiri 15 akarura kutukakabara akija twaze kabara yasinga abantu basha Rwampara East Constituency akasinga Julius Kusime Karuhanga Rwampara County akasinga Honorable Kankunda Amos Chibwika kandi umbakazi akabaho some mistakes were ntubara akaba data entrance bakaba tase murongo information baize printing atukwa na musinga people refused by younger cabinet declaration forms after realizing it to agarkamu to akabazire Anna Honorable Anna Kansime yasi so ni ndio commission ngo twashe ukubaza Honorable Kusime Karuhanga wakabiri Kankunda Amos wakashatu Honorable boko bakarwaye bakanyakire ndakine kwebasiza konka security yemeraje tuno mureka mazima twagambe kamagiraki nkamazima babasa kubanko bayita registra bamjya leta form andijo ubendeta form yanje ya registra leta form yanje one by one mpake byaro bibiri anana bishatu twaganiraho na Anna Kansime hasimu kandi yasima abanyarwampara okugumisiriza hamwe n'amazima agorekirwa akachiko ka NRM Tribunal aza no kubasima nk'abanyarwampara bo kubikindi tinyinshi yakozire n'amana gabo no kubasa kwabo ayataba abanyarwampara nyonka Anna kine kinde nimba ubutumwa bwo kubanza bunkwenda kubahereza nimbashaba ngo tutakagira ukujyana sasirane ibyakaruru bireho twatanitse tukore hamwe tutereze kibina cya NRM tutereze Rwampara yitu nabaye batakumfagira nembeta ngo bishe twena twatansize hamwe turondere president Museveni n'akaruru kandi tukunde NRM twakiro mwishengero kazi wa Rwampara morasimwe kandi yatwentekatekaye ahanchwa yakachiko kebyo bururu aka NRM Tribunal ohereza bwanjye bere butari kugendera ha kugira ngo no kuvare dendera ohereza wanje bene urwaha mutuma ubwe kundire kandi uguru kubasa kandi okunda no kubasa kwanje tubi no kubyacendera nyenda kubahamiza ngo ninki bakunda nyenda kubahamiza ngo ninki basa kubahereza kandi nyenda kubahamiza ngo ubutugo muhero nabeshengereza mutatuntura nimangu no mwanya butorobi konka rangaye n'inshonga kandi tuja kugetegereza twaza kuhendera tuja kumanya habwenje rangaye asharamwaje nyowe nkamwendezi wanyu umukundwa mama Rwampara umubwati amani tugeye no kugacendera ahabo kuba wanyitsire nerhanga atari yazamanye
ihanga tahinduka akarura aka kakaba kagendine RDC wa Rwampara Harriet Nakamya konka nabyo bekanga inshobi yanjye yo kwemera n'amazima cyakwagara nicyo kuleta ogu kamba gambireki yawena ndio muzwechera wa president a district president yakantuma Rwampara kandi nakore mirimo jeje gasha kwa Christopher ahimsubwe na Jimmy Mpunza. Omukashonshoreke akobhangwa n'obunyakareeherizo bantureba aha migenzo eyeshabwe n'omanyangu ekabe kwatabakwe ab'omururu shitama tukutebeze akasyo n'akahindu akakwasire aha mboozi egi. twatambura mpaka omu kyaro kya Rwankorera omuri kyabandara ward Shema Central Division Shema Municipality ahi twashanga abakaikuru babiri Miriam Cyohirwe n'uwagaba uw'emyaka 66 y'obukuru hamwe na Elvaida Barura uw'emyaka 8 y'obukuru batyo nikwe kutahanurira emigenzo yeshabwe. Ebi nibyo omuntu yabirabanza kukora yaza kurunga eshabwe na munonge ya kitama. Omukazi nayetebeye kanisa abaine mukaro yagibikire bacheza betana abakazi nkabana nkamukaga bagira irungiro ryabo bagira ibibaya byabo byo kurungitsa eshisha bagitera kare baryozya bajanike yoma obunaku bushika ekihonde cyabo kiryaho bakireta bakwata amashita bagata bakaba bagire nyarya bagire sa ibabiri biho mu rufunjo bagira amashita gabo bagazingamu bagira urwo rwabya batangwe kihonde batandika barunga bitora amanyero kweshabwe yabire kwataba kwe abino mururu tukashanga batugera ngo kubabire barungo rwabya rwo mukwe bakaba bagire nyama bagira basharashara mwe obucho bagaruka bashara mwe nyama impamvu yentongo bagihuraga bateko mu rwabya rwo mukwe yere bagira omnyama obuki nabwe babunagamo hati benda kureba mukwe wabo para abayino muru abira bakaba bagira entondo hati ngweni obwo mukwe akitaheshabwe ye narya yahika ha mpango atine muru icyo mpango nagirekamu ije garuka y'umurwabya bajigarira bakikurukuriya kandi kwa kuba yabaye no muru yarya buri yo buce bwona nane mpango nayo nagita urwabya rwa rukomba kandi sho mukikuru wabira kozo mu rwabya rw'umukwe akaba rwaraburwireki urwabyorwe bagaruka baruhotora bareta barukugarura iwe nazara ngwe no mukikuru wo mukisenge bacirukuherezo rwabyo urwo rwerinda okotari otakoramo akawakora mbyumko wawe yarga kuriramo ngo notetema ngwe no kaboye yindo kutetema okumanya ngo kurungesha bwe yakitama kukaba kwina amateka gagumire kuwabiroba watandikire kugitera rero kagamba ekabefa ngute kwendana na rwari akutandika kurunga ajaramiye amiza gato mukami
no wayineho na wagatomukana no wayineho ngo wagatomukana kugira ngo yotaba no rungu bakakugambisa mwembe mwenda kumwa kugahunuka mukatandika icyo mukora chikwa mutagambire so mukamutagamba ora kwete tora mweta bya kwana ko hunikira amizi nara gambe tora gamba bo hunikira amizi mbweno reba mwazo ishabwe na yera kano kwaga nganya bani shabwe yani chweka itegere ko babiro bawashitamire kurunga nobuwa kurumwe mpazi ninge njoka ukabota ari kubasa kwimukaho kandi wimukaho ukabota bukomutwe ugwa niraro wabiyoruga hweshabwe kabefa ukabo kumaho etera abo kuba tuwahamya mukono kakore cyacu kutiro gukora kutere ne bambwenu ko wakunyuke bitoke bikarata nayo nerata Tuanche na wawe pia watandika kurunga ulichaka bata na mizo mukana mutakijije neriye fato kandi shubura manyira habwe ncabakwe bahene ndosho nyinazara yaheza kufa kuwa biromwe kwa shwero muka hato shanga abaki umukiku nagujo urwabyo acha bayine yenke mikoro akija mukwe yataho mukaye amuhereza wabyo bishabwe acha bayine yenko kuya mutayayira yababwire kanda yaba inakashita karyo mukiku murunji arunjiro mukwe akashabwe akamuhereza mbwe nato mukikurogwe kwari kweza kufa atabajara mugweshikaro mukikuruka yafire ubire na murunjara yajarata yafa barida ubajya abasigire hako abasigire hogweshabwe bajunga barete nyandosho bajumuteramu atakiza kwakiza akwatamu imushakenda boko bubere na murunjara yajarata yafa ishabwejo na ijabu majirya handi kuko mwana nazara takijarata takigira mpamvu mwana nazara yafa omukurungisha bwoku yatandika kukwata notyo kabura kuhaga amatama ngo neburumu rwabya mbwe n'okwerinde bigumire noteka kuhaga amatama ohaga amatama haga amatama haga amatama haga amatama haga amatama guma netunguka icyo ijoro rwabya atotandika kutamwa umwonyo kutamwa ibindi zuko kugenda kwa rwijoro haga amatama bite shabwe egirebeka eshabwe ishatu karweza bakaba batamwa amashita nyinshi batamwa n'ivuga hata tamwa n'ivuga kose bagirungure nashko ebakarweza woke kwatine ekwatana dera hariho kitama yo kutera ejo kwatine dera hariho nunira yo kunagamwa akasita kake ejo kaba nunira kasambwe kamatega kajayi konka nomanya wakutine chonde nobu wakuteka ibarere katokota to kubasa kurunga kitama icyo cy'amashita kandi nanobwoko buriyo bakubo mbagira ngo buriyo mu mashita ngo mutarya amashita mabisi icyo cyonde nkito bwoko bwona bufwa urebe wacereza nkente tuzikurwara buzoko guteganza nakabwene bwoko tamojo cyonde wabutashitire tikubashaka tigakuchona kamwe nangwa nabuwakurunga mazobi sikabasa ugana tamaka hode kalinganire abanafu bakaba batekerezebwa kuranze hibaru kurungira ngo habo kuba bakaba bine bisirani genda koraze kurungo hamye n'ukono rebe wagarunga wagatera mbwenu amashitago obwe wareba ngo ibota kuchibasa ngo bine kumutahi wawe ngo kunyira kumukiko umweta uwo mukwatara dero iyo mikono ya wanu hurangu hatochi jibasa atakutera reshabki agitera kireba yagitera kubi ati ubwo marungura omukazi wabira kozo mu rwabya rwishezara ejo shabwe bakaba bajyata n'urwabya rwayo kandi ekikucyabire kiba kitakozwe
nyina zara kabagwira roninga fa ngo ahabwe kuba n'ikingana no kwejumbira mu bikorwa by'umbonano nasho zara nabwe kuba biroboriro shambine wateresha bwe kaberta ningefa niyo nshonga habwe nshya babire baza kurunga bakaba barara hamwe ngo hatagira uwashambana gasha kwa Mike watwakire babere Mike atwakire habumbozi nonjejo omushinja gwensiri ne mwahandu arezero kuteganisa abana bato na mnonga bari hanze y'imyaka 5 hamwe n'abakazi benda kurukira hari World Health Organization abantu 40 harigana abari kuzomarwaro nibabone baraguza omushinja ogwensiri okuchondoza kwa World Health Organization aha umwaka 2024 abantu miliyoni 12.6 bakarwara omushinja gw'esiri kandi abantu mutwaro gumwe 1595 bakafa barikwita omushinja omwaka nugwo gumwe nobu government ya Uganda eri kugeza ku bantu omushinja gw'esiri okurabira mu kugaba butimba gw'esiri gwabusha abantu bamwe tubari kuburaramu kandi abandi nibabukorese bitari byo government kafa yo kutereza obutimba konka kikunshasha munonga umurimo gw'akatimba abandi kugira ngo bakakuza umurimo gwabwa bumwe buryo mu Misiri bumwe nibagombekese bijubye ngoko abandi ndebire nibaburundanira muri bicupa bya nankani bya plastic bya rwejeri bashazero kubirundiramo ne bya business abantu tukabagabira ubutimba bw'ensiri kugira ngo turwanze bonga abantu binji omujaro ngo kukira kunu abantu binji kwapulika katimba yamara okweza takarwira mushija amanya ngo umwe mushija tuguriho ubundi babuhindura babukozese ndije mirimo bamwe babuguza abandi babutami kubikozese bindi bintu so ikintu cyishimira akatimba nako mushija ntwe na buri mutwe nakakozese government eka tandikirari LC wanu niba shura batandika kutambura kureba obutimbo babahira abantu bacibwine bashango takine ninjangu bakozese hati yo mukono gwe choma abo bantu babatwaro muchome babasiba abantu babone kumanya ngo government nebetine sente zo kushisha ariko bagurura obutimba ngo babonaga injuri ndukurabira ombebe mbezi bagenzi banje abahende ngo zona kutandikira LC1 eri kutura n'umuntu waburijwa bakwata umuntu okozise kuba akatimba akahirwe government ninga akatimba ako kucingira omushija gwese omuntu ogwakire kuba naje nwame nakwatsibwa omukono gw'ekyoma omwaka 2023 government ya Uganda kagabo butimba bw'esiri miliyoni 28 n'emitwaro 20 okwetorora ihanga lyona omeruka omutwaro gumwe 17 erukora districts igana 36 za Uganda ekigendera cyo kugaba obutimba obu no kureba ngo barwanisa omushija ogutwire no guteganisa abana n'abakazi benda hamwe n'abandi bantu twaganiraho n'omushaho w'abana hirwarira hango eryambarra Elias Kumbakumba kandi yatugambira nko kwirwariro ryone rwana mashija okureba ngo barwanise kizubweki reason abansi imyeze ibiri n'abana bakirindwa immunity ku rugombo rwanyina niko burizo ku rugombo rwanyina babakizira konka ko kurenze ubwire ati minte werera batandika kutunga ki umushija ina then group ya kabiri ni abakaza binenda especially abakuzara bakujigije ni izari yo kubanza nanguna bizari ya kabiri hari habebembezi abarukushaba government okutahekera jiro cyugumire ahari abo bona abarukwata obutimbijaga oburu kubahebwa government ntero muranga munonga kurango tubakozesa kubi twatungira information konkambara tukora kubi abinje babwine tina bitwa kwasire babwiye baburundise koko naramba butegesa ebinyana kokani ntero muranga bembezi bagenzi banje hari vozone kurango butimbo no butangirize abokurema kureka ngo abantu bagumana barwara umushija no kwitade tindu kwenda ngo tubenka scenario inarebere umwe ubagabira butimba akagenda kaza kubutegesa ebyenyanja abana bakakwatwa umushija akabatwara umbafumu bakiza kucebera bakashanga ngo ekizibu cyona bahereze kufa bakita umushija kwese so ekintu kushaba ikimwe mureke tukozese kurungi obutimba bubatwire gasha kwa Christopher Ahimsibwe babare Christopher Ahimsibwe reka tumereho tugaruka naganda makuru
abebembezi nibashaka kutaho uburyo okurwanisha obutabanguko mu maka nukusabira amaka gitu ngugabe amaka kubuti. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Echiro chisisire chireje Rose from nempa kasheshe karonje Para see a rose spring a rose from Ejini biti Dokuro busas mukashesh Niguko masaji ngomu chirochuna Werare nko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhanga umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda Rose from ensiye biroto birunji Nye biti kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje noenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and going so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wekozesa momo nobuina mani gokutunga ibanja juba hatari okuteganisibwa abasimu yawe imata star 1 star 5 hashi okurondaho aha miringo etagemwe n'emwe eyo kwehora obase kwehora kasente wona iwakendera kandi sente zako olyo noshashuta ibanja nobasa kwoniserezaho urikozesa momo advance ekyo niyo momo amana gari kukuretera kukiraho manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara keke ni shamushanju nizeze zenyine iyo ni shara keke
tukazakunywa imbogo nawe pensiyona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2096 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omu town ya Ruti bakwiniro bwegese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo ka secretarial accountancy journalism and mass communication electrical engineering civil engineering automotive mechanics ICT hotel and institutional catering fashion and design nagande minji ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okwehandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Korkayo mukahumuro minister omwezi w'ebyentambura Fred Byamukama asemere minyeto abarikwejumbira mu kushoma emyoga y'omutwe n'emikono ngo byaba bitari bimwe omu byanga bitari mwe na bimwe ogwayina amasiko ekintu kija kwera government okucendeza ibura ry'emirimo okurabira omukuhangaho emirimo no kwetandikiraho ebyokukora. Minister w'omuhwezo w'ebyentambura Fred Byamukama okusiimuka kukozera obwabira kurire mukoro gwo kwasa certificate eminyeto 15 abatendekerwa emyoga etari emwe n'emwe omu district ya Kakumiro. Abantu abakola emirimu etali skilled mu Uganda bajja kukendera kandi obwine engoye zibakora isomero bakora kengoye ntezitwazayaga Kenya, Tanzania na Nigeria baitu bakuzikolera nakwetu matenga zikolera na design zizona. Emyete egi nemwe ha myete emitwaro mushanju abatendekirwa emyoga etari emwe nemwe hansi y'ekitongore kya Uganda Road Development and Training ekyatandikirweho omwarimu Musheshe kikwataniise n'aba Mastercard Foundation. Omukoro gubira hatisha ichachu kwayo mu district ya Kakumiro kandi emyete etendekirwa emyoga nk'okubija okuwosya ebyoma okukoresa ebiharani okukora amashoke obuhingi n'oburiisa hamwe n'endiijo myoga. Total training ire abana 70,000 abana twari musanju district 24 abana bano barinda graduation y'okusembayo Kakumiro district. Anet Kabasita kurwa mu kitongore cya URDT nagira ngo batendekere n'empungi emirimo yo kwebisaho. Thank all the partners, parents, the young people for the skills gained and all the support gained to have a young person transformed into a dignified person in our country. Enteekateeka y'okutendeka emyete emyoga ekabere y'okumara emyaka 5 kurwa omwaka gw'2020 kandi etwire omu districts nka Kagadi, Kibale, Kakumiro, Mubende, Kasanda, Mityana, Kiboga, Kyankwanzi, Masindi, Bulisa, Kiryandongo, Hoima, Kikube, Kyenjojo, Kabarore, Kasese, Ntoroko, Bundubujo, Kamwenje hamwe na Kyegegwa. Amakuraga gashakwa Ambrose Nuwagaba Katoto.
babare Ambrose nwagaba katoto abebembezi ompyange barkwebemberana bashaba okutaho emiringo yo kuhwera ningashera hwero mukurwanza ebikorwa ebyobutabanguko bomaka ebigambiro mu kitambo kya misa eco mutano eco kwishka magaraga Mary Florence Kebkomintama nyina wa minister w'ebyobushubuzi Honorable Francis Mwebesa. ebigambirwa mu kitambo kya misa y'omutane yo kwijuka amagaraga Mary Florence Kebkomintama ori nyina wa minister w'ebyobushubuzi Honorable Francis Mwebesa kandi kibiro mu maka ga minister muri Katukuru omuri Mbarara City South. Omuseji abebembezi bashabirwa kufayo kurwanisa ebikorwa by'obutabanguko ebiriyo nibyeyonjera omu maka. Bindu nesa chekubasira Bikira Maria kuza kuba murungi rahanga kabanu we yatorana umumaka gona agatorana muhara wa Yowakimu na Ana nicho manyisangu ekejo ekabete bekine iyo Sara yangeri izuba ndukusabira amakagitu ngugabe amakago butika model families, gentle families. Why? Because a family is the first church, the first ecclesial community, the first primary school where people are mentored, the first technical school where people are taught how to work. Family. Ukuba nkurize no kubatukuza kuko kutureba abashaka baratukuza tumanye gukora ngo kuba bibiri n'ukora ntabwo nati kibiro so Reverend Father Stephen Angumoro mukuru wa Yesahurire Community Karama nuwayebembire ekitambo kya message kandi ogwa yikiza abazire emyoga yabo na munongo mbwiro obwo bw'abana bari kuza omu kihumuro. Ryondo basabira Yesu abegereza mutugira amakamaru mbene murebe kibintu baheberebi natebika wiri hata iremo bururu. There is no longer value of human being. Mundu natero umuntu mutajwe nke wild animal, even a domestic animal tokagitero. Abana bariyo no bahumura next week nabamwe bahumuyire abana abo mubegese first of all cultural values, spiritual values. Omukikuru Mary Florence Kebkomintama akafa 2012 by'okwezi kwa munana omwaka gwa 1973 yazikwa hakiro kya Bikira Maria 2015 by'okwezi kwa munana omwaka nigwo gumwe kandi naijukwa habwe by'entunguka ebyakozire omu kyanga kya Ankole. kandi abantu yabiraba babona kiko akiri binyagura kari umuntu ba abakazi ubona bakanya na by'abakazi kubye bikono byo kujya kibyona akaba mwereza wanjye akaba aje kwisiga Bikira Maria kandi ikironke cyitwarashomwe kikaba kigafishuro cyitwa Omugani makuru banye n'amakabasha bwo kuba empamizo z'amaka gabo hamwe no gukora ebyentunguka. Obutumwa bw'ishabari sarambati binumugisha bwashomora kurura eby'obutumwa mu itware rya Mbarara Reverend Father Deusdedith Twese Jomwe omu kitambo kya misa cyo kukingaho omushomo gw'ekigombe kya Kana Fraternity. Omu kitambo kya misa ekyo kyakorwa hakanisa enkuru ya Nyamitanga banye n'amaka bishyuza ubwo bujunanisibwa bwabo omu maka. na hati ya wasa kwa kaka ndio 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 kwa
n'ekigombe ky'obutumwa obukuza omu banyamaka ningashi abo tumanyire kweta abafumbo kana n'ekigombe kyatandikire omu Shemenefu community. Shemenefu community neshangwa ikatandikira omu Bufaransa omu rurembo rwa Lyon. Ekigombe kye kya Kana Fraternité nikikomoka omu ihanga rya Bufaransa hansi y'ekigombe ky'abanyadini ekirikumanywa nka Shemenefu community ekirikuhwera okwegyesa eby'amaka agashugiine omu Kereziya nkaturuka. Ahabwa TV West nde era Akiza. Webare Akiza abazire nibashabwa kuhagira itaranta z'abana babo bakazihagira kikahwera abana babo okukora ebibarukumanya kandi ebibarukunda no kubasa gukora ebyagambwaho bwabeji ba Kababezi a primary school mu Shema district babana basima mukama ahabwo gukora kurungi omu byobwegese nahabwo gukora je omu byemizano. Omukoro ogu gwayebemberwa Reverend Father John Bosco Katura kandi ogu yayihanangiriza abeegi n'abashomesa buri omwe kukora omwuga gw'ekihwero kutamburira ha muramwa gumwe ogw'entunguka y'ebyobwegyese. Abamwe batura okukora kurungi n'okukunda nosanga ori omu kaofisi kawe nosanga ori aha mugongo wawe n'omuka yawe konka ahabw'okugira ngu okora birungi n'ahabw'okugira ngu eka yawe erimunegyenda omu maisho n'okikoramu ebirungi abamwe bateera entomukahi ahansi. So nokurebera kunana haterizo turiyo tuzabuzaho kusinga kw'amaani ahabwa zoni kureta ebikomofi ekyamojo nabishiki hona abikiriza bashabwa okwehara emicwe yakubasa kubatanisa n'abantu hamwe na Mukama. Turebe rusale yokatukiyite turebe ekyari agateka katukore eki turebe haragahike kwibukya kayatukaki omwe nihari n'abasomere omwe nihari ngoha omwe nihari ngoha Mukama n'abakuru akabikiza kwe omusomere bikaba byagenze ahabwa ensonga bikabugoma abaana mwe amasomero gonna getoroire isomero eryo asa noba UPC yabina amaani mu Rushenyi kesekanajanaahayo obwegye bwingi abina bina akakiiko. Omugenyi mukuru Alex Birehihi ori omurambuzi w'amashomero mu district ya Shema yasima omurimo guriyo nigukorwa abazire n'abashomesa okutungura eby'emizano ahari Kababezi primary school. Je tugira kuserebretinga good academic performance abapirui cyatwaka taho kuserebretinga aboxinga ingokora yitu ya so this is because of that good performance. Abeja bakozere kurungi omu by'emizano bahibwe medali gashakwa Anita Tukunda. Bare Anita Atukunda reka tumiro tukinaganda makuru agacentrate. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima ryaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhuje katochi niyerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mucha tompo twizi kunaruha nkashomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami
Muhame. bashejama Muhame. bishi muhame no naza kunyo twisote muhame naza kutema ekitoco ti muhame muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonka beine ansa y'ebizibu byawe byona tunga ubuhereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruske Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch Nihagira abashubuzi nihagira abarisa nihagira abahingi wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho Chibaya Youth Development Sacco abakugoma kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, direct agriculture loans, bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Nyakaejo Mbarara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu nibiri atano na mwenda. Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Amazina ndi John Patrick Byaranga hazo kumanya kuturumu aha twine masarazi aho ejo ngizi ndarikumanya uye 12 fresh sore kiza aho naho ngazo fresh sore bamba sore ya kongo twazesa ile birunge bw'yin sore yawe tekuchira korarara aha ni ndisenko sore ni twesa kudinge koko 15 15 Mgeniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukiraho tera noti 8 noti hashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 yabusha Chunchumura kabozi komora kabozi Chunchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura wiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komore tumete kabozi multivitamin drink Tasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyamba ho kwigura misi Kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi Nendi jometa shokwa kabozi multivitamin drink Otuntumure tuba na stress Echo kunywa Kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi Health Products Limited chamibwa UNBS kandi churuhambe mu bya milliliters 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushobora no kumanya ibiri kuciraho 0 15 0 Kuruka yumka homero bakuru b'amashomero n'abazire humbereberezwa akore n'ibiceke bindi nubashabwa okutamani omukwezi sabeji ebyemikono okushaba okwirwe Dr. Engineer Silva Mugisha orukuru ekitongore ky'amaizi omwihanga ekya National Water and Sewage Corporation. Dr. Engineer Silva Mugisha ahire yo kuhaburuko bwabire ry'omjenyi mukora mukoro kusima ruhanga hamwe no kurundana sente zo kombeka oburaro bw'abeji ahishomero rya Revival Girls High School aho muri Mbarara City. Attitude yawe eyeta lingash character attitude or character nawe join ministries abana ro kwa bimpatingaho good attitude and good what character ekyakashatu ekikukwasa kutatungira amamangu kongera mwenda n'umukitunga ne skills twenda abana kandi nabo bakozese emitwe yabo obwongo bakozese emikono yabo kandi n'emitima yabo iremirungi ugarahanga bwa buri muntu bakundana bakwatanisa baba selfless takweyendeza naenda kuombeka ihangariye nakunda abana batahibe nakunda ihangariye kandi nakunda no kore bintu ebikwera abantu
kutari kugira ngo nokora ebyawe wenka. Right Reverend Fred Sheldon Mwesigwa uriyo murebereza ubureberezi bwa Ankora simira omusinjo gw'ishomero retireho omukutungura ebyobwegese kandi ashabira bejo mu mashomero gonna okufayo kumanya Ruhanga. Twenda kusima mukama munonga kureba ngo ishomereri iri yahika ririya mutindo murungi munonga nk'ishomereri eriheze emyaka mingi abo kuba noreba abana aba umuringo gwo kutangaza basye mirundi 3 nibasinga region age ombya debate kandi bazwekera region age na Kampala mwene ishomero siya wale waliyakora nkecho nembabazi. Claire Simwe Gumoshabe omukuru wa Revival Girls High School asimira abantu abahiriye omugando kwatara hishomereri. Kandi tuyino bwesije ngu contribution eyimwe atukorra neija kubasa kutuyamba okwombekera bishiki bitu mbwena abana bayonu bazomubihumuro ninyenda kutwara omugishogu okubehanangiriza okugumiza mu bari abana b'emico mirungi bakahurikiza abaziire bakabayamba ha mirimo kandi na munonga bakijuka okushoma ebitabo akuba tuyo ntuzo omusaditamu tuyine candidates. Amakuraga gasha kwa Abdul Karim Sengendo kandi hasigara hembuze Webari Sengendo Abdul Karim banyina makokuru g'omukanisa ya St Paul Katete Church of Uganda bahigwa okwijwa obujunanizibwa bwabo bwe barukuza abana barukutina mukama no kubaha omusinjo gugumere. Omukushaboku Reverend Herbert Byona Nebye omulisa wa St Paul Church of Uganda Katete yayoreko ko mwana w'umwojo anagirwe nyuma. Omukushaboku banyinamaka 30 batayibwa omukigombe kya banyinamaka Nashi Fathers Union kandi bayihanangizibwa okukuza abana babo omudini okubaha omusinje gugumire ahabwanyensya yabo kuba nungi. Mureke kubisa mutaki omwaga imubashira bagina umwaga w'abana umwana yakusenya kibuna kumwe kweyongera higuru akajeshi akaroka mugandira zikitomu robo bamwiga mwana nayo atomana baringa ishobero kwera baringa ishobero na kwenda robo mwana ze wena wacha kwenda kumyenda aha ningo kwisi mureke kwisaba abari kujaje okorora ry'abana babo omutwe gwabagyo ko korora abana bitu tukabakuzaje especially omwana w'omwojo agenzere nabura agenzere nagaruka enyuma ihanga tiri mufireho konkanke kanisa turon tugira ngo omwana w'omwojo arugeyo haza agira mani ayororweje agira obugambiro nawe abo mushija ahabo kuba nitureba ngo abashija ne bagenda ni bawaho mbona twenda abashija abo kuzombigere byabo. Reverend Canon Pade Karugaba owayibembera okushawo ahari St Paul Katete Church of Uganda yayoreka okucyahandikirwe ombiburi ngo abashija bine kugira obujunanizibwa ahamaka gabo obwe bari kuba ecyo kureberaho abana babo. Omukushaboku barundana sente zo kwongera ahamurimo oguriyo nukorwa ogukombeka Katete Tower era hwere kaniseji okwihamu entasi hona nabwo bajaguza ekiro kya Petero ohikiriye.
yebare munonga ekizimbe ekiturukombeke kya Katete Tower turiyo ntushuka omwariro gwo kubanza kandi n'ekizimbe ekine emyariro eshatu ahiguru so nabwo ekyo turiyo ntugezaho munonga kureba ngo ekanisa yatunga entasya tugizire okuburra enjiri nangwa n'abantu bajunwa n'abantu bikiriza mukama ko mujunwa amagara gabo kandi wikejo yatubereye omugasho ntenda kusima abantu bona abaryokwa heru abashija babuzira mu makanisa bagaruka mu makanisa gabo abakwana ubwo mutegwe kanisa nda Michael Tumwakire abwa TV West agacenchwire ntugaruka n'amakuru akebyemzana. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Iri zuba nza kutayira ekyaro mufite butoshaka kuba kuriyo kwesima no kushemerwa. Ombirabira inganda zitazi umwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugura omukampani ya Moviti bagitsire birungo byoba omukintu kundeka mwana wanje takiruho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari umwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagura ombiro gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba lyona wakozesa momo nobu ine mani go kuhinduka investor utandika kutunga kasenta asimu yawe buri izoba yimata star emwe mukagitano star mushanju star emwe hashi kuteka musente kurugera kimwara shiringiro 10 zonka na momo investor kandi kiri kuciro yo burungi nubasa kwihayo sente zawe aho nawo akire kona ejo niyo momo amana gari kuretera kukiraho. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. It's time for action. Let's go! Get up, get up, get up, now let's go. We gotta move. We gotta move. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Sounds good. Pass the popcorn. Get up, now let's go. Get up, let's go. Get up, let's go. Get up, now let's go. Nabaramutse ninye Didier Drogba omubaro gw'abantu abari kwingana emitwaro 25 nibafero muri butandu hangutu za Afrika buri mwaka iki nikinyarakereza ahabo ko butandezi nizibasa kwerinda fayo munonga oyisebora kuba rw'imotoka nubu wakubura umushabazi baba bari abana batungire intebe z'abana ezo motoka kandi eziniko kandi ukimanye ngo abana tabashemerire kushitama umumisho mu motoka wabo uri ha muhanda kuraterebera jiro ebiri kwebwa twena turi namagara gitu twetantare butandu ahanguto za Afrika
kayom kahumro timu yihange ya Uganda Cranes yararete bekanise kuritana na timu ya South Africa nyencha kare omuzano gwa hamheruho gwa group ya kashatu ogwempaka izachan. Uganda hatebembire group ya kashatu no bonero mukago mu mpake za CHAN nezo muzano gwa nyencha kare kuritana na South Africa erikweta go businguzo bwonka ningo kugwa kikazi ebase kurabaho kuzo mukota final. Cranes zetakarugagaga mu group mu mpaka z'emirundo mushanje zeyitabiremo ehererukire kusinganija na gori 2-0 na Guinea 3-0 nobwo erabe yatandikire kuba empaka ero kusingwa Algeria gori 3-0. Omutendeki wa timu ya Uganda muri byekwaso n'abazane be nibagira ngo muzano gwa nyencha kare bagwetegurire kurunji oguno gwija kubaguryo murundo go kubanza Uganda kuritana na South Africa mu mpakezi omirundo 8 empaka zitebekanisibwe. Uganda ebembire no bonero mukaga ekuratirwe Algeria rukwinganisa na South Africa aha bonero 5 Guinea inebona na Niger inebushatu beat team zomberezi zishohuire mpaka. Umuganda makuru g'ebyemizano abazano ba timu y'omupiira gw'ebigyere ya Kabura FC erukuzana omupaka z'amashaza ga Buganda obwa hatine tombwitira abakuru ba timu obutabashashura sente zabo bano bagira ngo sente zibarukubanja nezika miliyoni 5 eza Uganda. Turi abazana bakabura izo twakira kwekara kasana tubanza none sente nyingi n'ebizungwe kabazana nore baba abana mu njano bareba umuntu batubanza za rwenti cikebyo tune bizunguka abantu gatubakunda gutufaho cyoka tune kinigaraga koma working very hard but they are not even giving us any money. We have been wanting the money for like 3 weeks. They have not paid our camp fee. The feeding is very poor. Guys have better things to do, but we chose to be here, but we don't get paid. Webareho kureba amakuru agacenshira wanagakusiyona abantu babazi Charity nyenda kwendeza omwebazi murunji hagani gategereza nyinsha kare shaha 2 ezo mwebazi na shamshanju omugihangwe otakarga TV West.